कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। I just want to be very specific that time होणे हा ये फॉरेन जो ट्रिप्स आहे okay and every foreign trips it is almost minimum 1 crore per trip. What I want to say is that these foreign trips are these foreign trips are really for Goan tourism or या जरा free trips आमगे होयचं कोण मिनिस्टर हो गव्हर्नमेंट आले कोण सन इन लॉज या तेंका एजंट्स आहे तेंका जस्ट भोंवपा खातीर ओ कितें बरें जावपा खातीर गोंयचे पासो बरें जावपा खातीर ओ जस्ट स्पेंडिंग ऑफ crores of rupees of government funds. Because sir, what I want to say in the financial year from 2019 till 2023 amgele we have spent 40 crores, almost 10 crores per annum we have spent from government funds. Okay, ata these foreign trips what you all have done, I want to be very specific and directly to a question is jada. My first supplementary question is that this foreign trips what we have given is through tender process, nomination basis or post facto? Speaker sir, participating in events and road shows is very important prominently at the trade events, WTM London, ITB Berlin, where the whole world is there. It is not only about positioning and talking about what it is. त्या जाग्याचेर आमचे speaker sir with embassies, consul generals, airlines, तशेंच different governments and different ministry कडेन आमच्यो मिटिंगो जाता. I have not been traveling more than 2 events maybe which are really required when I need to be there. Otherwise, because a secretary or director goes there to ensure this part is there. We have empanel agencies in A category and B category. आम्ही एप्रिलान स्पीकर सर सगळो आम्ही वर्साचो कॅलेंडर लास्ट इयरूय घालो जी फेस्टिविटीज करतले जे इव्हेंट्स करतले जे रोड शोज पार्टिसिपेट जातले जे आम्ही हाका ट्रेड इव्हेंट्साक पार्टिसिपेट जातले येस जेन्ना आम्ही एप्रिलान घालता स्पीकर सर जो प्रायर रोखडो एप्रुवल मेळटात त्यो आम्ही इमिजिएटली प्रायर एप्रुवल जाता विच इज अ प्रॉपर टेंडर प्रोसेस कॅरीड आउट विदिन द एम्पॅनल्ड एजन्सीज. There is no nomination basis, number 1. Number 2, Speaker sir, post facto approval comes when आता म्हजो मे म्हयन्यान समज स्पीकर सर आमकां आतां ATM दुबय आसा वोट ऑफ अकाउंट आज पास जातलो वोट ऑफ अकाउंट जातकर समज ती फायल त्या टायमार आमची पास झाली ना त्या टायमार ATM कॅनॉट शिफ्ट बिकॉज ऑफ माय फायल जाल्यार त्या टायमार आमी कन्करन्स घेता गव्हर्नमेंटाचो सीएमाचो एंड वी गो फॉर दॅट इव्हेंट एंड देन प्लेस इट फॉर पोस्ट फॅक्टो सो दॅट प्रेझेन्स इन दॅट पर्टिक्युलर इव्हेंट कॅनॉट बी रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ इंटरनल मॅटर्स. तेन्ना पोस्ट फॅक्टो येता जेन्ना तिसरो ताणें कितें म्हणलो नॉमिनेशन बेसीस काय ना स्पीकर सर. दिस आर द 3 पोस्ट फॅक्टो टू